Andreja, da li znaš kako su nekada igrali Beograđani? Pa ne znam kako su nekada, ali znam kako danas. Slavovi, žurke, svadbe, rođendani. Sa našim društvom škola putovali smo 2 godine za redom na sve srpski dečji sabor u Beogradu. Da, ali ni savremeni Beograđani ne znaju kako su nekada igralo u njihovo vreme. Ali zato su tu naši sledeći gosti, kulturno-umetničko društvo Sloga iz Ićese, koje će nam predstaviti lepote narodnih igara iz okoline Beograda. Izvolite, pozdravice vaša.